Hey Davida ni vula wena Caterpillar. So two hi mani vito ra Caterpillar Davida. Wena papa wena loko a lova nandzi u ku siyeli ximoko a ku hi lexi ximoko u tarisa tihomu a nga ku siyelangi mic a ku famba phapha u yimbelela wena u tshama u yimbelela nghoma wena u ngo phapha so u busy na Benny Mayengani the president u twa nga ri xitulu lexi u nga xi teka ka xi tsandze vubuto wa wena xitulu lexiya nandoyi xi tsandze vayimbeleri lavakulukumba mutswari wa wena loko a za ku siyela ximoka ku risa tihomu swi komba ku swi vonini ku wena u kota ku thiva tihomu a wu tlhaviwi hi mitwa so yini basuluka ende sweswi ni twa va ku humesi nghoma hi March ni twa va ku humesi nghoma wa vona mina ni ta dyondza ku yimbelela ni tshama mayikini hi wena ni ta dyondza ku ba munhu ni ri wexe hi wena ni ta dyondza ku endla mona hi wena ntsena ni twa va ku Caterpillar u mbali dilidede le xikandzeni humesi nghoma ni ta ku mbeya mfana a hi tintangha ta wena vafana lava va bayizelaka tshika vuyimbeleri bya Xitsonga byi ya mahlweni u mani wena u nga ta lunghisa vuyimbeleri bya Xitsonga u busy no vuyimbeleri u nga byi kota u nga byi sungula kwihi vuyimbeleri bya Xitsonga mara wena sweswi Davida la ku twa nchumu hi wena Davida xivitiwana xa Caterpillar Chief hi tirhisa vito ra wena ra Davida ro risa tihomu u na ximoko u na mabutsu swa le tihomwini a wu na mic a wu na computer wena tshika ku phapha ka mundeni tshika ku phapha u busy no ti-fans ta Benny Mayengani tanani hala ka mina mi ta ni twa tekani mahungu mi ya byela buti wa n'wina hi teka mahungu yo byi buti wa hina mahungu ma ku ri ho tsakisiwa hi loko Benny Mayengani a ku before ta duma Benny a nge le ka wena ka muzini wena u ta before hi lavorisaku na vona tihomu ya lavorisaku na vo tihomu hi vo va nga ta ku bifa wena ni mulugza mfana wa mina ni Nsimbi vito ra mina Nsimbi va ni tiva hi ra Nsimbi a ni dzinginiki mfana ni rhange ni twa xibifani xa we xo sungula ni miyela ni ku hayi ko va n'wana hayi xo hungasa se sweswiwani ni vona record u kha u phungela u byela ti-fans ta Benny Mayengani thyaka wena ni la ta ku ba loko ni twa humesa hi March ni humesa beef ni tlhela ni ku khoma ni ku ba u ya boha sweswi two hi March ni ya dyondza ku va tlambiwa wena ntsena ni twa muhulahula humo ta ku napa mfana u le ku phungeleni ngopfu ka mundeni u le ku bayizeni ngopfu message wo hetelela lowu ni nga ta ku byela wona lexi nga ta ku pfuna vuton'wini ya na mahlweni u risa tihomu u hlayisa Georgina losa to wena na vana Georgina u ta dya yini ku swa ku tlamba swi kona u la ku xanisa Georgina a ku mbeya mfana wa mina tsheka